mi'rat tuli ang kayolo na itari kalimat hikmah Isra dan Mi'raj. Ia kotomak kada hikmah berarti pak disangang. Jadi meloki mala pak disangang oko peristiwa alalangan na nabita. Melotoki mala baraka oko rilalana. Jadi madosa ka kodigaga pak disangang talolongan yawan mirip. Apa ia miro tujuan na yoli ka untuk memberi hikmah. Jadi ya kalau mak macuri tagi ia na tahu mati icalah. Jadi mudah-mudahan angkat talolongan madu. Ia kotak ko isalai masjid an-nur masampaja subuh ki onna. Na ini akan memang imakadoko kak masjid raya na pangkap matu memang sampaja loro. Na takko to kecelakaan ko pare-pare na tomate aga pakutanana po ngalata ko malaikat. Pulikin ro ya atakui ikin ro melolok. Maka da puluk kui masjid an-nur onna ro melo ilok ko masjid raya pangkap masampaja loro. Maka dari pengalatala atakku ya tu pasalama ina sabak masigi kumelo nalau. Itulah hakikat Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatul kubra wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maksud. Ya Jawadul ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna zari'an bi izzatillah. Baca-baca onnaro spadu monri de gaga temana. Tidak ada tema jadi ia menibawa ngagi gitu pau. Salam. Peringatan Isra dan Mi'raj ulas Sa'ban ni makokoh 10 di Sa'ban. Jadi peringatan ya kok maka dari peringatan berarti ia rosidde peristiwa milu ibu bak emang aja natadeng memperingati sesuatu itu sebenarnya untuk mengangkat imma gini ya roagagai melebih atau angka guru ngemaraja na tampo ilalana Isra Mi'raj tuli angka yolo na itari kalimat hikmah Isra dan Mi'raj. Ia kotomak kada hikmah berarti pak disangang. Jadi meloki mala pak disangang oko peristiwa alalangan na nabita. Melotoki mala baraka oko rilalana. Jadi madosa ka kodigaga pak disangang talolongan yawan mirip. Apa ia miro tujuan na yoli ka untuk memberi hikmah. Jadi ya kalau mak macuri tagi ia na tahu mati icalah. Jadi mudah-mudahan angkat talolongan madu. Makui itu mak bicara hikmah. Jadi ia meniru bawa matu paleku ikin rimedollah apa degaga temana ya. Iya ro nabita pak bu agi-agi na pasanre tawelok ko nabita
atau agi-agi makdepe oko nabitta atau agi-agi napat dibola telok ko nabitta ina malakda iha matanre kedudukan iya na hametun na melo ipalalampan ni nabitta yaitu kokui aya ikan narampe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Degaga asanna nabitta itapukko ilalanna. Degaga. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Degaga makada subhanalladzi asra bi Muhammadin. Degaga. De to nakada subhanalladzi asra bi rasulin. De tapi makada subhanalladzi asra bi abdihi. Atanna puang Allah Ta'ala na palala. Tanya nabinna. Tanya tu surona. Tapi atanna. Iru ya sange ata. Nabi ata mematoy. Suro atatoy. Idi angkay hadir o kawat dingi mancaji ata. Iya. Jadi aja tak kada nabit kami bawang ipalala de. Lau baca-baca kita sejarah angka 2 telu nabi na palala puang Allah Ta'ala. Nabi Musa. Tabukai kita sejarah Nabi Musa. Ipalala lo negeri Madian. Ia ko tau malalat biasa. Melo 10 so na malala na panadapi. Tapi si pulauan ni Nabi Musa nola nalatu negeri Madian. Sampato niya pusa. Yang kedua, angka to nabi dimi'rajkan. Apa ia koto makada Isra malalang lintasalino. Ia koto makada mi'raj malalang lintasal langit. Jadi ia ko makada Isra tu okomi linon. Ia ko makada ni mi'raj langi na ti bicara. Jadi Isra mi'raj. Ia ko Isra Nabi Musa ipalalamat. Iya. Mengalami juga Isra. Tapi ia ko mi'raj angka to nabi. Niga. Nabi Isa. Nabi Isa. Iro Nabi Isa tidak Isra tapi langsung mi'raj. Yakka yuko pung Allah Ta'ala menrek loko langit kedua. Jadi nabi yang mi'raj Nabi Isa tapi tidak Isra. Jadi yakka mato Nabi Isa tu loko mi langit kedua. Dia nadapi langit ketujuh. Nabitta mapamulai Isra letuk mi'raj. Rewa pemang lokolino. Ia na melo ibicara wannya. Siaga waktu pakai sijang. Sijak di. Aja na metalada apa? Pas ona tate seraro utudang okoy. Pengantaran na seraman ne makuye. Saya berusaha pelan-pelan supaya ada hikmah bisa kita dapat. Melona ipalalan nabita iro malaikat Jibril atas perintah mematoro ko puang Allah Ta'ala. Laipu iro na nabita na yala jantunna. Degaga isalalan na nabita yala kecuali jantung. Napatamay malaikat Jibril o kusi di onro jantunna nabita. Tapi ya rotorongero ang kami matuna wena itu air samsam. Makadai pacara may ko pasarea lay bisaybi atinna nabita sebelum ipalalang. Iya ko patareka de. Makadai ya ko makadaki ibisay berarti macarepa. Na nabita na tau de na macarepa atina. Tiwa pacit. Jadi aga pale nabali itaw pandrita pa hakiki. Makadai ya ro air samsam melo ipancaji pak bura sehingga yalengi kasempata gis sa jantun na nabita. Pura na to si gis sa jantun na nabita. Dua baraka na. Nigi minungi air samsam. Wat dingi mancaji papasaulasa. Yang kedua, masot utawi ko na inungi na sabak paselyan re. Yan na ro baraka na sabak pure si gis sa sibawa jantun na nabita. Jadi ini bisay. 20 si di masalah biasa uruntu. Demi bahas manangi. Ya masaworo marepa yang kalinga. Ya narupa labangangi. Nomor 2.
ia ko tolo umrah, tolo Makkah na to umrah atau haji. Dega gamalada nak gang kuliah ngatay ko matawa pa kecuali lokro Hajar Aswad mak bau. Ang kalala tau denule madape mak bau palecce mani. Na nakka mani liman na lokro Hajar Aswad napa ni mau pala liman na satu mak bau jarak jauh. Nasa ba na nule madape. Iya dikene denang kana bawi na bitta ya batwe na dega tau bawi ko lawi matawa. Dega. Jadi tanya Hajar Aswad mulia nasa patareka etania. Ia miro ampai dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Akapa ia kene batun nama tawapa nabita nama kamu Ibrahim. Onron nama cekke Nabi Ibrahim na bau nabita. Ia toro lau na bau tawe kumatawapa. Jadi Hajar Aswad itu tidaklah mulia, tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Nomor telu. Iya ko nabita tujoka dena kan nai matasso apa angka alut tutupi maka dito panritetannya nabita la itutu matan na mesu itutu apa iya ro cahaya na nabita matahari itu terbuat dari nurun Muhammad na iya ko si lampu cahaya na matan na soy si bawa nabita na batu hancur i matan na soy na sabaya sa inur na Muhammad na iya nur na matan na soy. Jadi najagai puang Allah Ta'ala mata soe sehingga dia menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Itulah kemuliaannya Rasulullah. Ini sekedar pengantar bahwa peristiwa Isra Mi'raj aga yalok kurilalanna maka dia ko anu pura-pura nola nabita tatta ang kabaraka ko tilalanna. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua. Iyaro nabita watun na ipalalang melo ibawaro magi na atin na ibisay agistilanya magi na atin na yala mana tan deni dio atau magi dena jenne tapi kalbunya pasang oke dia maka daya ko po ang Allah Ta'ala melo me wasiruntu tanya lepak lilla mo pake iya jolo mo pacing ilalang namo ama caco pangokoy saliwak kumacare pa ilala dinalagto. Iya. Pak, iya kokoy kang isaliwam ito. Pak maya gatau makukuha aja ako mabicara tapi makacarepa tinailala sa para milala na wadi kalasyo. Akhir, tapi dito gago korap pa nila. Iya jolo. Iya na melo masampaja tawe pakasingya niya mo. Iya mo melo menre umra melo haji pakasingya. Ia mo melong pigaw sidi jama-jama ia jolo mo pacing. Ia na iya mapacing insyaallah. Lattu iya tugang mo jamay. Ko yung pasisumpu mo si Bapong Allah Ta'ala sebelum mo pamulay na. Sebelum kedo atakale mo pasiruntu ijolo iya anu napakangkay po ang Allah Ta'ala riolo tan na pajajin na watakale mo. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dihembuskan. Ia lalu mo pakanjaki. Nasaba iya mitune wasibatu. Tapi ya ko iya masolang masola manang isaliwan na. O kumitulah saya mega. Yan ang kataw masiriati ati na to masalah. Mapat dia ati na to masalah. Matandre ati ya to. Maborro ya to tu. Jadi ya perlu dipacing. Yan naro hikmah kedua ta'ala. Hikmah nomor 3. Kenro ibawa nabita subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram al masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dua masigi lokko masigi nadena koro lalangan nabita de nabita pole masjidil haram ibawa lo Madinah pole Madinah ibawa lo Bukit Tursina pole Bukit Tursina ipatar lo Baitul Lahmi opi Baitalami parewa pe malo Masjidil Aqsa. Ya kene malalang inabita ipalalang inabita pole Masjidil Haram langsung ke Aqsa sisa bumi 40,3 kilometer na lalagi. Tapi pole Masjidil Haram ibawal lo ko Madinah napay tilaw Bukit Tursina napay bawal lo Baitul Lahmi napay patama Masjidil Aqsa mancaji 240 na kilo na lalagi. Malampila de yang lalangan na nabita tu.
Kaya na kira-kira kampungnya ro kudo 10 kilo. Apa biasa mangoto aruami ratu na 70 kilo. Unroy mangoto tate serawan nito yo setengah na talo rebe tolatro mangoto ye. No, iya kumakadani 10 kilo Muhammad. Iya, tapi ipalalang dena lalang. Iya makadami asra diperjalankan engkau rojan dinding. Iya rojak dindingnya denule macan ne akatallu sia sosiwan ni cicammi. Tapi ya kona panu iropu iman napa na puta na mo 50 jadi to makuiro macarita na meraja maka dai ko nabita mi malala din na mungkin latu tapi nasaba ipalalang yo ko Allah taala didampingi malaikat di naganna si puluhan ni nalolis makuya jadi iya na honay masjid ka masjid padahal ka alalangan nabita deto yala ko Masjidil Haram ibawal ko Madinah na isuro masampajang ko malaikat Jibril selesai masampajang makutani nabita Jibril onrongaga ye makare malaikat Jibril ko matu malaikat dapura Muhammad Madinah sana ye selesai itu ipataru ilokot Bukit Tursina Gunung Sinai isuroy masampajang pure mak beresal nabita makutani ko malaikat Jibril onrongaga Jibril makare malaikat Jibril ko ni Nabi Musa lawe ko melo isipat bicara langsung si Bapa Allah taala wa kallamallahu Musa taklima inilah Bukit Tursina napai pataru nabi talo Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa akon ronna Nabi Isa jaji isuroi nabi tamas sampajang pura mas sampajang napai pula makadokunin Isa bunuh Maryam dilahirkan berarti agak guru ngamo ko pa magi nabi ta na ibawa lokko Madinah napai tilok ko Bukit Tursina napai bawa lokko Baitul Lahmi pasangi maka daya ko angka onrong pura nonroy walli pura nonroy tau madece elaw kokoro angka tu baraka ako ini penting iya to na tu pas sabarang na tolo masyarakat guru walli ko mati ni koto tamo ko si de kampung iya na tu pak lo ka Kalimantan lo ka Jambi lo ka Palembang tuliyam itu aku tanang angka gamurit na guru to ko ni katau pandrita ko saya beberapa kali nih akhir-akhir ini ketemu dengan 4 murid langsung na guru tak ya Abdul Rahman Ambodale angka patete kita na guru ko ala asap pule lebih tahu si bawah patatong ko ala si bawah guru tak wah ku tenangi maka kita aga na baca guru tak nasang kapasan na guru tak maka na mo bawa mana kita ko de mo bawi ci pada mo ko de kita mo bawah tapi namo de mo bawi itu saya ko mabawi ci dia mamada ini ternyata itu adalah kitab Al-Jami. Iya. Jadi saya dapat cerita guru tak. Karena murid-muridnya di situ ada barakah. Nah sebab dia mungkin dia gagal na lolonga cik di togi 2 togi. Tau promo maco atau pandrita. Itu yang sering kita ambil. Jadi ya kau tahu tamu ko si de kampung aja na to makadakin rin na sunasik ko kanja. Aja na to lian rin urus. Kemudian okoni pokoknya yana yasam Israel tanya pemeraja napa Israel makada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa iya natapui aya dua mi okoi Masjidil Haram loko Masjidil Aqsa padahal kali selesai nabi tato lai Madinah lai Bukit Tursina madeni tapui rokoya makada minal Masjidil Haram ilal laksana ilal Madinah kemudian loko mas Bukit Tursina Madinah tapui napasang ni Pak Bu iya sangi alalangang agama masigi loko masigi makanya di tau kue masigi pasangi meka maki menre jupanda iya ko masampaja subuh ki ko masjid An-Nur tanya kami menima kada meka menre jupanda matu oko ka pangkap masampaja lor aja tak kado kopi sigiri le pamanre magay katong bicara kami magay iya kotak ko isalay Masjid An-Nur masampaja subuh ki onna na ini kami mangimakado ko ka Masjid Raya na pangkap matu may masampaja lor natakko to kacelakaan ko pare-pare na tomate aga pakutanana ko ngalata ko malaikat pulikin roya atakui
Ikin rimelo maka da puluk kuy masjid An-Nur onaro melo ilok ko masjid masjid raya Pangkep masam pajaloro maka din po nga latala atak ko yato pasalama ina sabak masigi ko melo nalaw. Itulah hakikat Isra. Dua telu tu istilah o kuilalan na agamay makadama tiya pendapat tau matoh apa madari na lolongat te ku curita bola rondang curita bola rondang iya tu makadai sampajat tepat tu kan melongi pada ye iya pe kode to ko masigi star o ko ki bola ta masampaja sunnak musafir iya naro sampaja sunnak musafir tanya kami ni makadoko kak matu melole pamasam pajalor. Jadi itulah orang yang berjalan dari masjid ke masjid. Apa iya konakan naki musibah nanya itu pakutanana pengalata lakin rimelolo. Ya miko makadaki o kopi matu baru le pamandre rak barale na pamandre tangga soko kape agasan tangga soko warung hikmah. Ya to mitu na pau malaikat. Kenri pole nasa pole bolana, kenri melo nasa melo mandera baral ko baru. Sa kenro si melo lo purana nasa imele pako kada hikmah mandre gare legal. Tania Isra ipake. Bukan dari masjid ke masjid. Ia komelo ki lolongang asalamakam sininna jongkana ajewe. Acan neran na balna otoy. Gattam masumut tamana napasae. Na nilai ibadah po Allah Ta'ala na rekokwi masigi manguyo na toko masigi ilaranguyo iya na tutaw salama mananuma iya to sinari ko sampaja tapat ko belumi pada iya ko suyo pacapurang iona sampajang isay at to kami maniati untuk masampaja sumatu kinro kilok tatap menuju ke sholat matinro ki tetap menuju ke sholat magay iya na tutaw de gaga palawangan na pakasibyan na iya mi kota tutu isang pajak na deta pasisumpungi 5 manne masampajak iya kok kalima mi masampajak 20 mi 5 manne iya na toma gosip sijak bangkaro ni 30 manne degada sapuri pahala gitu iya na tunah kada nabita umma kuna umma palisaro na sabak magay decin na salay decin na ngujuhi meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Betul na decin na salay, decin na ngujuhi. Iya, makanya macawi ramalangi. Ya matu ko matarawi ki suju pacapuran na tarawewe tanya kami mani matarawi tau tema. Ya sa puasa pacapuran tak tanya kami mani puasa tau tema. Maka majasak ki tanya kami mani maka majasak tau tema. Nasaba ang kami matoh hadiana. Nigi tau mannya decing. Na cahatak ni malaikat layalin ni hadiah pahala. Ia kode na sampak na pigaw tak yang kapalan na. Ia ko na pigaw itambayangi. Makanya ia ko mate ki na din na to sampak matarawi na tau pemang. Iya na to pahala mananungang. Iya na to nakadataw panditay. Na mo mate ko tatta ituli jalang ibadamu. Nasabak pura munia kami matuni makigwa decing. Iya to na pasabara bapak ibu sekalian ne. Na to kakal o kilalan na suruga. Padahal umur dan pahala terbatas. Tapi niat baik tidak pernah habis. Ia na to penting na tuli to makanya mapasisumpung ibadah. Tapahan ni kira-kira kan kero. Tanya tu cerita salah itu kumaka dari sampajat tepat tu. Iya. Tahu dulu ini bicara tapi engkau ko agama. Iya. Ya naroyasang ibadah yang terus menerus. Nama ko mana muje tu he. Nama muje tu tinroy mako tu. Iya ko meki matinro aja tak meka matinro masih jana moto matu manonto pak golo. Ya to itu mululungan. Iyo po ko makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masampajat tahajud siaga etata matinro sego totu inilay pagkasigalori po nga latala apa tinro na untuk sampajang yare gapura ki masampajan na to matakot-takot makadame ka jo matinro-tinro cinampa untuk tajang sampaja subuh idi na tahu mau pak magay nasabak puli masampajang untuk loko sampajang iya na to tahu mau pak yo po kumakada ito matinro masija na pamoto manonto pak golo guys ga